iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Sapa ka met, nakaruba, trianak. Adda ka di papanam? Ada papanan mi kini Jane, papa? Papanan niyo? Mapan kamiag-apply ti trabaho. Nasayad ka ron lukas ta. Akat sayadam. Of course, papa. San ka ngagsup-suplada? Be humble enough, iha. Di kay madanagan, papa. Good. Okay, good luck, Ria, iha. Sige, papa. Thank you. Mapanak, pa. Ganad ka, iha. Yes, papa, of course. Ay, nagparta kaglabas tiyal daw. No kaano lang na diubing ob-obag ng itultulod iti pagadalan da. Ita nakaturpusan iti kurso na. Sayang lang tasana na nauray ni Melinda nakaturpos ti anak mi. Nga mamuk, sa di naman ti ayan na ita. Naragsak ngut lang kaputa nakaturpusan ti anak mi. Di kakaiso na apakalaglagi pak iti inayat ko iti awan kasping na. Ken nangipaayak iti nasudi nga ayat. Sapay la ko mata makapasata iti interview, Ria. Uwan nga ro, Jane. Kaya't kong trabaho. Asino ko mati di na kayat timadan iti trabaho. Ay, sayang tinagastos iti mano atawanan niya. Kalpasan na standby laan. Oh no. Naimbag ka na kayo At least di kayo unay narigatan. Anyakit din asaan. Among matan, insakan ni papati panaganal ko. Kat saan matan anang asawa kalpasan ti pupusay day di mama. Ura, ita na diskarte ni Uncle Manolo. Wan nakit di Ura, ano kasi lang ti trabaho na ngaglako ti cosmetics. Friendly ngamin ni Uncle. Ado, ti gagayam na. Oh, ada tayo gayaman dito'y batog ti plaza. Dumsagtan. Ay, manong driver, dito'y kamin. Kado ti nakapilang at pa-interview. Wen, saan ka mapukawan iti namnama? Awan ka no pa'y tag-interview kada tayo. At dapay may isang oras. Wen nga rod? Mapantan sapay dita fast food nga dati batok dito a building. Dita lang bangir ti kalsada. O sige, mapanta ka rodan. Okay, let's go. Nagparamat ka ngamin. Ay, naku namon. Numabalin la kuma mapanta ag-apply yung syudad ti Bagyo. Kaya't mo trabaho ijay? Dahil ti may sangara pa ako, tanapintas ti Clema ijay. Sana kas dito'y, ay Diyos ko, makapaulaw ti pudot na. Sakat makapasarot ti asok dagiti lugan nga agsasalupan. Nagbayag mo ni Jane yung comfort room. Siyak man lang ti makipila. Dito yakman. Anya nga tayo ti Rodan. Nagbayag mo't namin ni Jane. Sa bagay, upat pa iti adet sa ama nakapila. Gustong to siguro ito nagsabi. Makipila akpay. Agmerinda akpay sakbaya sumurkak iti upis. Ni Roxanne. Hello, Roxanne. Sa di na tayo niyo, boss? Adda kiti may sa kadaga ti fast food chain iti batog ti opisina. Gumatangak lang iti pamigatan ta. Sa anak pa yan amigat. Sige, sir. Adong aminan aplikante. Okay, coming. Nakapilak pa Basta orahin dak. One, boss. Sige nga, Rod. Bye. Bye. Adita, may salangan ti anday ti sangok. Nawawan matlangan ni Ria.
Ada nang tapik iti patong ko. Asi, bastos! Tinungpanak. Jane, tinumpan! Bastos ngamin! Nagkunasa gidin na ti patong ko. Ha? Anya? Sinagid ko ti patong mo? Mapantan, Jane. Santan nagmerinda. Ha? Anya? Kayat mo asawan. Santan nga agpatuloy, wano santan nga agsubli iti opisina pag-aplikaran ta? Saanan? Nadadaalin ti aldaw ko, Jane. Mas naawak namin kan ka Nagkunang atinong pamlatang dyan lalaki. Ti amok ngamin, sinagid na ti patong ko. Ay, kasi magpiman dyan pobre. Natong pa, di na amo tiga po na. Naklahatak nga rod, mat. Di mo amo nga da natugawam kat inala ti ubing a babae? Amok nga rod, akas jay? Ay, day takat ti kunakan ka. Di mo la dinamagan dyan pobre. Ni isi tinangapros kan ka, wano saan? No dinamag ko, aklo na nga rod. At least, nakapagsagana iti panangtungpam ken kwa na. Sana kasi ti Dejay, tinungpamlaktan. Nakigtutak nga rod, adat mabaling ko. Kasano nga rodan ita? Anya ti aramidan ta? Ada kayo magkaya man, Sir Albert? Buwan. Nasakit ah. Apay, sir. Ano tapingping mo? Ada nga rod ng tungpa kanyak. Sino? May isa babae. Sa dino, tinangtungpaan na kan ka, sir. Iti paspod, Chin. Padak ang makipilpila. Anya tiga po na katinungpaan na kayo. Ay na, nagtakas, sir. Mas dawak nga rod. Bastos ko na kanyak, iti nakasango. Tasarsarunuak ang makipila iti counter. Tagordar samot iti kananda. Anya nga rod tiga po na, akas da iti inaramid na ken ka, sir. Tiyak nga rod mo. Nakigtutak. Tiyak pa'y nakatagarin. Kaslak na ilansa iti nagtakdarak. Nga ora iti nakapanawan. Pinaspasurutak latan, bayat ti ipapanaw da iti kadwana. Naglokon? Sige. After 10 minutes, rugyantan. Sige nga rod, sir. Yan na nayo pa ilang rod di tatugaw yo. Baga aklaan dagiti mangururay kada kayo. Rick, anya ka di ba gano'n? Oh, Rick, hello? Nakalagip ka man? May liwa kami king ka. Maili, uno kay kayat mo. Saan no saan? Naman, may liwa king ka talaga. Mabaling nagsarak ta. Masadutak. Ada akong dito'y balay kat masulit ako na rumwar. Nawana na kitigana si tinapasama kita i J-Town. Apay ngamin. Ay basta. Ada napasama ka nakadadaalan ti aldaw ko. No kasta, saan mo kahit magsinara kanya? Maminsan ton, Rick. Awan mood ko ita. Isuwa, kanya nga rin ti maramidak. Wala nga rin, bye. Ah, inidip nun ti cellphone na. Yuray man, bibiyang ko. Madi nga rin ti mood ko kapoy tinapasama kay di food chain. Anyamat tinday jay anapasamak. Nakabaso la ka din na oras. Kumusta, di bag nami ha? Kasla pagbit kayo, mat. Saan ka man nagtuloyan, papa? Apay, anya tinapasama. Baliwan min no bigat. Anya kami tinapasama. Narikat ti kasta. Apay nga ipabigat tayo pailaan. Nuanyaman ti maaramidam kumaita. San mo nga ipabigat? Ada nga min napasamak bayat anak apilak iti food chain. Di lakit nga ron ang napukaw iti panunot ko dahi dyan. Apay, anya tinapasama. Kaso na papa, istorya ka da kayo. Nakababain ko mangam. Awan marami da, nalpasan. Sige iha, tadum nga ka. Anya? Ay, susabo ayap makawanan na kami. Anya itanday taan na aramid mo, Ria. Diyak nga ron nagawid ang tirignak, papa. Kat, nakapagkidaw ka iti pamakawan iti lalaki. Saan nga rod? Gapo iti pungtot ko, pimanaw kami adagos kini Jane. Kat hindi imbaga ni Jane kanyak tipod no. Awan matan ti lalaki. Ah, Agsubli ako ma, ngagkidaw iti dispensar. ay, dahi tanti ko nakat.
Sorry, Papa. Uri asinawat nga tatikas jay. Anya nga mo kakas jay gayam tinapasama. Malala. Kung makitang pa dayjay kat makapagkid daw ka iti dispensar. Ay, hawan lat amukon, Papa. Sobran asotil tigasap nagkita kami pa. Anyat ka mo. Anyamat dun. Kasla makitkitak tila nga dadya alalaki kalpasan ang natumpak. Di pa'y nakatagari. Di ka lagi din kinasarita ngay mo na. Wino sinitar mo kuma. No'y naramit ko tayo jay, sigurado matlaan nga di naaklunan tinaramit na no pilang. No adot nakakita. Ibagada lakit di nga uray aglibak kuma. Ad-adda anay babain. Papa, Ngamita sika tinakababain. Nangrunan wadot nakakita itinaramid mo. Kanapauna yan. Anya lakit di nagasgasat dayjay alalaki. Anya sir, maituloy ti interview ita? Uwan, Mas daawa. Nagadu nga aplikante edi kalman. Awan man laang tinapilim kanakwada. awan nga rod. Sige sir, maituloy nga rod ita. Sa bagay, imbagak kadagiti saan ana interview edi kalman, agsublida ita. Okay. Eksakto alas 9, ti panang rugita. Yes sir. Ituloy mo pa itararamida mi Jerwar. One boss. Anya da ito eh. Saan asumina iti panunot ko dahi a babae? Adda pagkasuplada na. Ngum iti sa bali a bangir. Maawatak matkit di. Uri asino mat nga ta. Nusagidan dati patong na. Nang lunak at balasang. Talaga atumong pa. In fairness, napintas. Apa gusto titayag na kan pudaw na. Mori na, ngam nagparang tisingin akalid na. Agkita kami pa nga ta. ang nyamat hindi kastoy. Nagatuwa tao malagip ko kan panunutan. Dayjay pa ya tao. Ay, nagmadin. Saan asumi na iti alinta taok tilangana. Nang runa iti na ikulang gapot pa ng tumpak kan kuana. Kasla makitkitak pa ilaang kalpasan ang natumpak. Inaprusan na ti pingping nakat. Pulos at tinakatimag. Naladawan iti nagtimag. Amo, nabainan pa ikat nga ta. Nabainan ka dagiti tao nga dayjay ang nakakita. Ay, ang patukarak man lang dito cellphone ko. Talaga dyak makaturog. I-tune in ko man iti paborito nga FM station. Barang makaturog ak matlaan ringat madamdama. Talaga dyak sa makaturog. Sana sumina iti panumot kan alinta tao tila nga dayjay lalaki. Anya nga tanda ito eh. Masapor makaturog ak. Dyak to kat agtutuglip inton bigat. Para iti interview mi kini Jane. Kan sapay la kumata saan da pa yan nakaala. Makaturo kak samat lanan. After 1 hour ka pa'y ba't interview, Rhea? Kasano, mapantapayag merienda? Ay saanan, aguray tan dito eh. At least nakaunata. Wan matkit di Kan addan iti sekretarya ti folder ta. Urayan tala kanon ti panangawag ti mga interview ka ta. Sika, sa bagay, adawit ko biskwit dito eh. Saanan, madamdaman ton. Oh, apay. Anyat parikot. Ay, nagadungaro ti parikot ko. Ay, di kalman, saan kami nakapag kinaawatan kinarik? Kasta ka di? Pilitan na kiti na rumor. Imbaga kaawan mod ko, nang ro nakat adda ako ni Jabalay. Masadot ako na rumor. Sa bagay? Sa may samod di lalaki anatungpak iti kalman. Sana sumina iti panunot ko. Isumot din ti saan ko nakaturugan iti rabi eh. Anyan? Ay sus, ang mga nanyamat daytan. Anyang-anyamot day tang ibagbagam. Pagtal na ka man mat. Makonsensya haklaan iti panangtong paklatan kan ko ana. Oho? Sapay la ko nga. Dadanto kong daway kong agkidaw iti pamakawan kan ko ana. Miss Rhea del Rosario. Yes, ma'am? Okay, sumrekan. Thank you. Dagiti daduma. Aguray kayo laang wan. Sige, dito ka pa, Jane, ha? Umuno na,
Nagnerbyusak matan. So, awan pa'y experience mo, iti clerical siya, Miss Del Rosario? Adda, ma'am, nga basit lang. Okay, mabiit laan. Ipan ko ikilamisaan ni Sir daytoy folder mo. Diyos ko, di ko na naampos nga dahil bangir alamisaan. Sana klakit tinagpitot. Iso tinatungpak idikalman. Oh my God. At ay takit kita na kung katagtungtungad. Jackson ituloy application ko. Nakapapainday to yan. Miss Del Rosario! Ay, yes, ma'am? Agsugli ka intong bigat para iti final interview ken ka. Anya? Kuha, ma'am. Congratulations! Ma'am? Anything wrong, Miss Del Rosario? Kuha. Awan, ma'am. Thank you. Sige, ang subliakin ton bigat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagkasat ka talaga, Rhea. Agasam, iti kinaado tayo nag-aplika, sikat tinapili da. Namumla ko, ma Jane. Kaya't kunti agbabawi. Hoy, Rhea, anyat mapaspasamak din ka. Ha? Awan. Anya ka diti mapaspasamak din ka. Kasla. Ay, agbak out aksan. What? Among kadi? Ti manager, anang interview ka na tayo. Iso di lalaki ano tong pakidikalman iti food chain. Saan mo ka diyan nabibig? Wansa? Kasla iso? Saan na kasla? Talaga nga iso. Oh my God! At pa nagamak ko. Ang mga nanya ti panggap na, tapay kat siyak ti pinili na. Anya ko ma? Ay, ang mga no kaya't nakabalsan, Jane. Anya? Okay. Sumre ka ng bigat. Kat ibagak nga agbak ang takon. Nga magsuryak kan kwa na. Agpalawakak. Ibagak ka naklataklaan. Kasta ti aramidan? Wan, itay pa kumaakasaritak. Tagdawat ak iti pamakawan. Ngam di nakmatan kinasarita. Anya? Basta yung bagalatan di sekretary at subliakin ton bigat para iti final interview. Ngam, pulos di na kinasaritan. Kas tagayam? Kunak no nagsango kayon? Saan pa'y? Nakaikad din akon. Agparangakin ton bigat. Kat agsori akan kwa na. Ti agkid daw iti pamakawan, ti kang runaan na purpose ko. Boss, itay pa'y anadlaw ko Anya manandeta, Roxanne. Itay pa'y anakaisam kayo. Kasla mayat sakit itirik nayo Anyan, apan nakairanra na, Roxanne. Apay sir? Did you know? Ati babae anong tungpa kanyak. Kit iso ni Miss Rhea de Rosario. What? Really, sir? Yes. I'm not kidding, Roxanne. Oh? Apa nga iso ti inawat yu kan agsubli ita para iti final interview? Awan. Basta iso tinapilik. Sa bagay. Ang mga no ada sa bali a panggap yu. Uwan, ada. Iso tinapilik amang sukatkin ka. Ouch! No asino pa'y tinang pabainkan ka? Tinang tungpakan ka? Iso pa'y ti choice mo? No big deal about that, Roxanne. Panagkunayo, sir. Agsublipay nga ta? Anyat kinunam. Agsublipay nga ta. Di mo't imbagakin ka pag sublim ita. Wan, sir. Sumot imbagak. So, be it. Apay kit din asaan nga agsubli. For sure. A big reason is, mapain ka na kayo. Anya? Saan nga taapod no ti imbagak, sir? Tano agsublipay. Makuna kapuskuro pa. Anya?
Takalpasan ti inaramid na kada kayo. At dapay laro pa na agsubli. Kasta na ta? Paliiwan tayo nagsubli. Sa ato agsarita. Ngimtima ko na, Roxanne. Let me do what I know. That is right. Okay? Kumusta at interview, Miha? Natuloy mo't lang, wino saan? Natuloy, Papa. Katsyak ti pinili da agsubli. Oh, nagasat ka nga ron, no, kasta? Actually, ita ti final interview. Hanggang? Oh, apay adi mo ituloy? Ag-back out akon. Saan ko nga ituloy ti application ko iti dijang opisina, Papa? Anya? Hindi anya rason. Juan, Papa. Dakkel ti gapon ha. Agsubli akla tayo ton bigat. Tanya di ka muna. Di ka katagyaman ta si ka tinapili na. Jak amo, Papa. Mariribo ka, nak. Jak amo ti aramidag. Anya ka di tinakilarason at di mo patuloyan. Nakatu at tao ngay so tagbalin ang manager ko. Iso pa eh. Iso ka? Saan ko nga muna niya ti plano kanyak dayjay? Tas siyak pa ti pinili na. Saan ka amawatan? Kasi tinakunak, Papa. Agsubliak inton bigat tap nagkidawak iti sorry. Ka nagpakadak. Saan ka lata amawatan? Sino ka di tinakdakamatang tao? Oh, apaya napaulim ka. Asino ti ko na mapagkidawam iti dispensar kan apay ngagpakada ka madlang nga dagos. Ti manager ti opisina ang nagaplayak, Papa. Apay, asino nga minday jay? Ti lalaki na tumpak, edi kalman. Aniya. Ay, hanya day ti itan. Jak mailawlawag. At damat na saan asumina ti panunot ko ni Sir Albert. Itayak pa yung nakaidang jak makaturog. Itayak pa yung matadumdumag iti kankanta iti paborito ka radio station. Anya nga ta? Mag-reportak nga ta itong bigat, wano? Saanan? Alam, iso tayo 20 gumdawa ay panagkidaw ko iti sorry. Kanagpakada aknatan. Malaksid ang mabainak. Kabutan ko ti mabalinada ka sa plano dahi jay kanyak. Apay asyak tinapili na pagsubyan. Ano? Pagsasawanak nga ta. Kalpasan na. Papanawanak matlaan tapno makabalas. May samot dito ang makapasuron. Kunak lang aruda na din nagpailaw awagan. Hello? Hello, Ria. Babalik ka din agsarak tayo ta. Saan na mabalin? Ada interview. Oh, kasta ka din? Basta nga, Rod. Isa sorry ang baliwan tantulangan. Ado pa'y matigon daway. Atakin ka na ita. Di kan to kung magbabawi no. No, anya? Nagtan ka sukat mo. Anya? No mapanunod ko man ti sumapol iti sa bali. Saan ko abasol? Kasi kamot lang ti mangidordoron kanya. Ha? Makamu ka. Subsubugan na ka di? Ninigtip ko na. Di awanan pa in? Siyang ti pangibagaan na ti kasjay? Di nalaan mo umaakon kan ko, ana. Namin anong ngayon bagak asar dengan na ti bisyo na. Ngam ad-addaan naman. Ha? Makamukay ti biyag mo. Saan ka apo ka iti biyag ko no dayta ti panagkunambrik? Nakalabitot mo dayta. Tanabayagan nga gan ano sakkan ka. Kas iti nakunak. Awan na sakit abakrang ko. Nung mapukaw ka man iti biyag ko. Tanabayagan na umakin ka. Imangon ka matgaya man iha. Anya ka di nga oras, di ba pan mo pa nag-report? Papa. Ne. Napuyatan ka. Kuha, Papa. Saan na kami na nakaturo ka na embag? Abay mat. Diyak karut mo, numapanak ko no saan. Kung nakamapanak tagkidawak iti dispensar ka nagpakaadak matan. Ngamdas kan ka di pa, Papa? No saan ako namapan?
Kay papanan na, saan ako nagtuloy? Maban ka. No saan ka man ngagtuloy ako na oray kas kasano makapagkiddaw ka iti dispensar. Papa, Dahil dati kang runaan. mabainak nga rod. Kan amang ano niya tida ka sa panggap na kanyak. Apay nga orikas jet inaramid ko kat siyak ti pinili na. Idinto tanagado kami nga aplikante. Maban ka kat agkiddaw ka iti dispensar. Ilaw-lawag mo no abay. Ang mga no di na mo dinabasamak. Kaya papa, Kunak mapang ka. Agkiddaw ka iti pamakawan iti inaramid mo. Bueno kahit mo takuyugan ka. ay, sananin papa. O sige, agrobata ka rod ta mapanak. Ituloy kong tulangan ti maturog inton makasubli ah. Ni Jane. Hello, Jane. Anya, friend. Kumusta? Nakarugwat kan? Sa anak sa namapaan. Anya? Talaga mabainak ngagparang ijay. Ay, anya kalakit din. Mapankagit din. Diyan daw kay di dispensar. Di pagsidnaawak, nagado tayo nga aplikante. Ngam siyak pa'y lang tinapili na. Anya ti panggap na. Ha? Panunutan man, Jane? Iso ajak makaid na, kanang jak makaturog iti rabi eh. Plano ka adya ko nagsubli. Ngamin nung tanak ni Papa. Mapanak ka no, tagkidawak iti dispensar. Gusto ni Tito Manolo. Mapan ka, friend. Kapilitan nga tanang, jak nga mo. Jak maawatan ti rignak. Kayat mo takuyugan ka. Uray-aguray ak itilabi ti opisina da. Jane, Sige, friend. Kuyugan ka no kayat mo. yak man amukan ka. Basta, kuyugan ka. O sige, bye. Bye. Anya ti orasan, Roxanne. Awan pa ni Miss Del Rosario. Talaga lang ah. Ni, kas lamang sutil ka pa dita. Not bad, sir. Anya, Sa bagay, it's about time siguro ang maadaan kayo mat iti kaayan-ayan. Lumakay kayo. sardangan nakman, Roxanne. Di nakman sutilan. Awan imbaga kadaka, sir. Ang sa bagay, napintas kan apag gusto laang titayag ni Miss Del Rosario. Bagay kayo launa eh. Anya, Dahil talang, pakasla, saan ang napintas ti umuna apa nagkita yo. lalaki din. Agtrabaho kan. Kat no sumangpat ni Miss Del Rosario, pastra kam iti opisina. Okay? Yes, sir. No problema. Darang agsublipay. Ngam no saanan? Malas yo. Anya. Nadaw mo awag iti private line ko. Sino nga tada ito eh? Hello? Si Kamot Gayam pare ko eh. Kastoy? Busy lang tayo iti trabaho. Nakaawag ka man? Kasangay ita ni Johnny? Agyajaming tayo? Kasta ka di? Rumor tayo ka no? Sige pare ko eh. Narigat mat no pabainan tayo dahi barkada. Sige pare ko eh. Bye. Ay, dahito yung mananti ko nak. Man-mano da tao sumango iti harak. Ngam namarog yan. Kaslaawan arakan iti kabingkatan na. Sumrak! Sir, ada ni Miss Del Rosario. Okay, pastor ka. Yes, sir. Sumrak ka, Miss Del Rosario. Thank you, ma'am. Umay ka, kitagtugaw ka, Miss Del Rosario. Agtugaw ka. Saan ka nakataktarlata na kasla security guard? Thank you, sir. I'm sorry, sir. Iti napasamak iti other day. Don't mention anymore, Miss Del Rosario. Sir, Jack,
I said, saan mo adakamatan pa eh? Lipatan mo. It's okay. Saanan ang masapol nga agpalawag ka? Nalpasan. Sir? Okay. Binasak ti resume. Kat itapay laan. You're hired, Miss Del Rosario. Thank you, sir. Sikat imang sukat kini Roxanne. Ngamin, mapanigi Dubai. Sir? Ngam, agdapay do alawas amang orientkin ka. Kadagitinas ka ng aramidam. Okay? Are you willing? Yes, of course, sir. Okay. Day talaan. Thank you, sir. Naimbag kayo, unay. Mapan kay ti ayan ni Roxanne. Amunan, no anya ti iparamid na kin ka. Kaya tiyo asawan, sir? Mangrugi akon? Yes, of course. Saan mo kayat? Kaya't ko launay, sir. Apay ka din na saan. Ulit agtagyaman ka na kayo. Nakado kaming aplikante. Siyak ti inawat yo nga uray no. Kayat mo ka di ang makaungatakin ka. Ha? Kunak, lipato mo nday di na pasamak. Okay? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, Mr. Rosario? Nasingpot ni Boss Albert. Awan makunakkan kwa na. Ma'am Roxanne, awagan taklatan ni Ria. Okay. Amo, Ria. Awan makunakkan Sir Albert kas boss ko. I'm sorry, Ma'am Roxanne. Mababain na kini, sir. Kinapot no na, nagsubliak ta, umayak lang kumagkid daw iti dispensar. Kan, agpakada akmatan ta sa anak agtuloy. Ano niya? Ngam pinangrugi nak matadagosan. Kasta ka di? No pa kasta. Aramidik ti amin. Kaspasit ti, panagkid daw ko iti sorry kan kuana. Anya nga minti na pasamak, tanatong pang ni Sir Albert. Mabalin ka di, ama-amuan? Anya? Kasta di? Mabain na klaunay, ma'am. Sana bali. Tako namot ang nagsorry kan kenkwana. Wan, ma'am. Okay. Awanin kenkwana dayjay. Tanood da kumapay gura na kan ka. Saan asikan ti inawat na? Ma'am, Isu nga amok, nagasat ka unay. Isu asaya atam, ken good luck. thank you, Ma'am Roxanne. Oh, di mo kunaan na di mo pa ilaing patya na naawat kan. Ma'am, Bayat ti panagbayag mo dito eh. Maamuam tumatla ang ti puno a kinatao ni Sir Albert. Ulitan. Awan makunak iti kinasayaat kan kinaimbag na kadag iti adda iti babaen na. ni Jane ti umawawag. Ay, jak mabalin ti agusar iti cellphone na madama ti trabaho. Nagro na kat madama ti orientation ko. Bayak lataritan. Asino ti caller mo, Ria? Tumbatam, ang mga emergency. Ni Jane, ma'am, tigayam ko akadwa ka na interview. Tumbatam Adamat kami nararamidak, ma'am. No problem. Okay na ang dagita. Nung makitismis kan, tabadin ang saritaan. Thank you, ma'am. Si Marden mata nawang-awag. Inidam na siguron. Ang mga noag sakit tinakam tigayan mo, ta saan mo asungsungbatan? Ilaw-lawag konton ken ko na, ma'am. Siguro, kahit naklanga kumustahan, iti pa nagsublik dito ay para iti final interview. Excited mo tigayan mo Wan nga rod, ma'am. Ngamin, ti mo na kat agbak out hak. Kan imayak lang agkid daw iti dispensar. Saan mo anam naman na pangrugyan na kan ni Boss Albert niya? Wan nga rod, ma'am. Ni
Di man ang Jane ti umuawag. Talaga nga excited ti gayam ko Hello, Jane. Hello, Rhea. Saor ka? Di mo pa'y sumbatan di awag ko. Hala, sorry. Sa dinotayan mo ita? Adak iti restaurant. Iti asidag ti opisina. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay, amom, pitangrugi ng adagos ni Boss Albert. Oh? Why? Sana all. One friend, saan ko nga rin namnamahan si ka? Bayam, ituloy ko tag-istoryanton malamang kita ta. Oh, ay nagkasat kan. Kunak man no. No saan ako nagtuloy, kasta? Iso ti mo. Kasta ko mga rod, nabaliktad ti pasamak. Iso ti istorya kan kain ton malam. Alaman nga rod? Ay, excited ako na inyat na pasama. O sige, paliwag to nga ron ti umawag, ha? Bye! Bye! Amok ang makigtot ni Jane na may istorya kankwa na tinapasamak. Nang runa na ibaga kankwa na anasingpat ni Boss Albert. Roxanne, umunakon. Mapanakon. Adamitin ko, kat makamu kayong kiniriya dito eh. One boss. Sa anak to nagsublipay. Agawid akton. One boss. No adamang birok kanyak. Ibaga mga inton bigatan nga agsubliak. Tadamitin ko. One boss. Okay. Kan si kamot tanti makamok ni Miss Del Rosario. Agbati kayon. Makaamo kayon dito eh. One boss. Sige, mapanakon. Aganad kayo, boss. Kasjay ni Boss Rhea. No ada meeting na iti malam. Saan na nagsubli. Siya akong ti makaamo dito yung office. Talaga nasingpat, ma'am. Super bait talaga si boss. Awan pulos makunatkan kwa na. Ay, nagadumatan ti order mo? Saan mo kayat? Blowout ko na ito dyan kan. Sa bagay. Nagkasap ka talaga? Kunak nupod no saan kan nga agtuloy? Kasta ti planog. Nung nagsubliak man niya opisina da Boss Albert, agkidawak lang iti dispensar. Kan iba kang asaan ako nga agtuloy. Anya nga min tinapasama. Okay, dumngeg ka ti istorya at kabayatan ti pananganta. Wow! Naggasat ka ta na singpat ti boss mo? Kan gwapo pa'y? Talaga mababae na kaya nagsango kamin. E di nagkidawak iti dispensar. Lipatamon ko na nalatan. Kat tinamang na adagos no kahit kung ti mga rugi. Taora mismo. Ag-orientation akon. Anya pa nakigtutak at wan ko naglatan You're so lucky, my friend. Okay, that's enough for now. Ilapas takit din timangan. Ada nga mininyawid kong aramidag para inton bigat. Kumusta? Timunang aldaw mo iti trabahom. Kunaklagit din na po nung agbabawi kan. Talaga kasta ti planong papa. Nagbali ti amin. Kat saan na natuloy ti plano? Nakigtutak nga ro di tay bagam. Asan ka na makaawid ta pinagrugida kan? When nga rod papa, unexpected na talaga tayo jay. Super singpat ni Boss Albert. Si? Kasanon no saan ka na napana kasi ti kunam. Napukaw mo kumati na pinta sa gundaway. When nga rod papa, talaga kaya makasapulan daw na iti kabarbarong empleyada. Kasukat ni Ma'am Roxanne. Mapanin ijay Dubai, apaman nga damang sukat kan kuana. Basta ka de. Makita? Maminsan lang agtog-tog tinapinta sa gundaway ako nada. When nga rod papa. Opportunity knocks once. Saan mo kumaalip-lipatan da ita? Ala, aginanagan, tamangan tayo, ninton madamdama. Sorry papa. Nag-dinner ka man kin Jane. Saan ko na ibaga kada kayo? Isuan na lado kasi mangpet na nagsara kami kin ni Jane. Okay. Isuan da kayo latan timangan ka ni Auntie Marga.
Di pa nakaigdaak ng jak maalat iturog ko. Kung nakamaturog ako, taramidok no parbangon di paparamid ni Mang Roxanne. Namasanak mo ta makaturog. Nyamat ang tikas to eh. Ang dawang ko. Ni Rick. May sama dito at disturbo. Kinansel ko ti awag na. Isturbo. Sanak lang aroda na makaturog. Mangisturbo pa ilaan. Kan rab-rabi nga umawag. Anyat orasan. Saan nga pampanunot? Sana sumina dito panunot ko ti panag-amamumik ni Boss Albert. Kano kasano ti panangrugit nagtrabaho ito opisina na. Udno nga ta akas jay ti kinasimpot na. Ano? Kaya't nalati agpa-impress. Sinalbaki niya babaeng. Kinansel na kitintawag ko. Imposible ang naturugan. Nagsaba pa lang. Nagsardam pa lang norarigan. Lukas tangayawang kadwak. Saan ngay may ni Jake? Nirik siya nam na makakadwak kita. Oray ni Paloma. Saan ko makontak? Ni. Awan kami nagyan na kitipotilya tibir. Order apa eh. Kaya't ko tagpartek tabat tripak. O nagsabakan. Inunaan na ka nagring. Wan, Papa. Ada ngamin inaramid ko akasapulan ni Ma'am Roxanne. Damo pa'y langal daw mo ikalman. Ada na dago sinyawid mo at trabaho. Nayon ti orientation ko dahito eh. No kabalak mo't lang ti trabaho. Ay, agad Siyempre, masapo lang masigurado ang kabalak ti trabaho. Sakbay panawan nak ni Ma'am Roxanne. Kasayatam nga ron, anak ko. Wan, Papa. Talaga kasta ti ramidag. Tapno sa anak ang mabainahan kini Sir Albert iti may kadwa akong daway. Yan. Kaya't ko alito pantisan anasaya at adamo ka pa nagkita mi. Ano niya mo tanda, Jarik? Awag nga awag. Isturbo ka talaga. Rhea, asino ayaw tayo pa? Tung batam na rin Tay man isturbo tao, ma'am. Tung batam. Bayan niyo, ma'am. In-cancel ko ti awag na. Ano niya? Wen, ma'am. Hello ladies. Kumusta kayo? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning too. Wan gayam, sir. Nalpasan di pa ipaparasyo kanya. Nagpatulong at kan Rhea. Good. Kalkalpas ko nga in-check. Perfect, sir. Good. Kat di kayo madanagan. Ilibre kayo iti merienda kan lunch. Wow! Sana all. Oh, nangag mo, Rhea. Ganyan kabait si sir. Ilibre kayo nga rodan. Pasablugan dak pailaan. Apay ka din nagkaraawag ka. May sister buak. Anya? Talaga ka di aliklik-likan na kon, Rhea? Sorry, ngam busy kita ta under observation nak itinastra ka katrabaho. Basta, when no atan pagpampanakan. Saan ko nga mo tibagbagam? Sikat yung muk nga ada sa bali o nagsusukot pa'y kitli nga ta. O sige, katururayan nak na, boss. Di ako nagpay. At subliak man lang ni tilamisahan mi. Kababain pa'y kit din ka na, boss. Dato hindi ito office na magpalpa kayo pa. Wan, boss. When, boss? Rhea, kinaapam sa mo ti kinasarsalita mo ito eh. Kwa, boss. Dagulit mo't ngamin. Sana makaawat na diya tao. Boyfriend mo? Masapula sang mom. Kung ikamay ti oras. When, sir? Boyfriend ko, ngam. Nakipag-cool-off kan kwanan. Apay mat. Sus! Kaasimat. Amang ano isukat na ka, Rhea. So what? Saan ko akay lalaan itibiyag ko ti kasya klase ti tao? Malaksid ang mabisyo, ag susukot pa iti babae itibiyag na. Aray, una yan. Sus! Beware, Rhea. Aganat ka iti kasta alalaki. Isungarod ang nakikul-ofak kan kwanan. Nauma akon iti aramid na. Barkadista, ganawan trabaho na.
Narigat mo, no siyak tukit din timang biyag kan ko ana. Adaman damaga? Anya day ta, ma'am. Puno ka di? Dagiti na iba gamit ay lunch? Ah, ti may panggap kinirik? Wan? Pudno, as of now, nakafokusan ti biyag ko. No di kat ti trabaho ti kapatgan. Lakayin ni papa. Kat kayat ko. Mapadasan na kumamat ti medyo naging awa pa ng biyag. Okay. Kan awan pa'y plano ko mag-settle para iti bukod ko abiyag. Nangro na iti Merrick's life. San pa naladong may papan iti dayta, ma'am? In case nga dag-propose ka alalaki, saan akas iti BF mo? Awan ka dit lugar na iti pusong? Ni, anyat kayo Diyos akon, ma'am. Asino ko, ma'am, at dayta? Maybe someday or one of this day, dumtang ti another Prince Charming mo. Anya, esos, asino ko, ma? In case, anyat aramidam, paayam nga ta? Kasla, adaan mo yung, ma'am. At dangamin marikirik na ken pagibasarak, Rhea. Anya? Bayat ti panagbayag mo dito eh. Maduktalam to ti ibagbagakan ka. Ket itapay lang, makunakot na nagasat ka. Ma'am. Sige, agtrabaho takit din. Masapul nga na nalos ti turnover ta. Kan masanay kan kadagiti trabaho dito, sakbay madanon ti flight ko nga agpadubay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss tayo ya. Hello boss, good evening. Kumusta ti panang orient mo kan panang isuram kini Miss Del Rosario? Kabalan na kadimadlangan. One boss, no problem. Naglaka maka-pick up iti instructions. Good. Ada pa'y 1 week mo amang isuram kinkwana. Awan parikot boss. In case man, uray adda ako ni Jay Dubai, mabalin mi matlata ti ag-communicate regarding iti trabaho na adda parikot. Nasayaan nga ron no kasta. Katagyaman ako nay. Nagbayag nagpaayak kada kayo sir. Saan ko matakayat nga darumso aparikot yu, may papan iti mapanawak at trabaho? Okay. Panagkunak boss, awan to ti parikot yu, may papan iti trabaho ni Rhea. Tanakitak anadayaw ken nagagad. Dahil tati kang runaan. Ken panagkunak kat anes wano matalak yu boss. Dahil tati kapatgan. Nang runa kat at dadagiti kundaway nga agbiyahe kan out of town pa eh. Iso ka sa pulak ti pangital ka kiti kumpanya. Wan boss, awan pagdanagan yu ken Rhea. Sige nga Rodan, Roxanne. Aginanakan. Di talaang. Bye. Bye boss. Panagkunak kat awan to ti parikot ken Rhea. Saan nagdindot ni boss nga isot inawat na? I-cancel ko ti awak na. Sa nakintrisado kasi at tao. Awan ambisyon na iti biyag. Bisyo namin na bisyo. Oh, baturog ang padlagin. Imbis malaalak ti turog ko. Umawag ba nun? Makapasuron. Isturbo at talaga. Makaturog ak matngatan. No saanin nga umawag pa. Sinalpak kita babain. Relax lang, Pards. Masuraw lang. Isod lang tinang babain kanya kiti kasto, James. Anak ko parikot mo. Nagadawa babae iti biyag mo. Ada ni Karen, ada ni Janice, ada ni Charmaine. Puno, ngamsan ko nga mo. Tasabali tirik na kinireya. Oh, di mo ko na natamaan kakinkwana. Diyak nga ron maawatan tirik na Pards. Pards, kurang lat-arak na ito. Tagay kiti.
Ito yung tikapiyo, Papa. Talaga lang. Nagsapa ka, nagrini ha. Thank you. Ay, syempre, Papa. Diyan ka ti maladaw asumrak. Sa bagay, David ka pa lang itinasawa kong panya. Saan lang nga deta, Papa? Adu pa'y tinaskan nga adalat iti trabaho. Nangro na kat makalawas lang ni Ma'am Roxanne. Okay. Pagunonin sa ti cellphone ko, Papa. Mabit lang. Oh, sige ha. Bala, mapanmusong batan. Hello, boss. Good morning. Good morning to. Nakarubot ka din? Ay, saan pa'y, sir? Agsaurak na bit. Okay, take time. Dagasan ka. Ha? Namo kini Roxanne at rides ka kano. Kwa, sir. Kaasi ka mat. Nangruna kat saan ka pa'y anak sweldo. Sige, bye. Bye, sir. Sino tibawag ha? Ni Boss Albert, Papa. Nagsaban ng mawag. Ada ka di parikot? Ay, nakikita kitim bagana. Apay, ada parikot iti trabaho miha. Awan, Papa. Dagasan ka, no? Anya?Ag-aasam da. Nagkasap ka talaga, Rhea. Kababain tupay kini, sir. Saan ka nga umapal, Roxanne? Saan nabalikin ka, taas idaglang ti balayo dito eh. Tasakob ti syudad ti barangay yo. Awan mo timbagak, sir. Mala, agtrabaho kayon. Tagpa-deliver ak iti breakfast tayo. Wow! Amon sa ni boss, asaan ka namigat Sa nabali? Salary deduction. Ala, katwutlatan Di kay himanan marabak. At Roxanne, sikan ti mga awag, tagpa-deliver ka. Yes, boss. Anya ta orderat, boss? Siyempre, heavy breakfast tap na makatrabaho tayo anasayaan. Rhea, kumusta ti training kan orientation mo? Ada ka di pa'y parikot? Awanin, sir. Nalaing ka na anos ni Ma'am Roxanne mga surusuro kanyak. Wan, nabayag akadwa ko ni ti opisina. Kat natalo ka pumanaw, uri manong aldaw. Taam mo na latat ar-aramiden na. Nasayap na rin no kasta, boss. Narigat nga minti bumirok itaka dagiti makuna amatalag. Boss? Nangruna no maipapan iti kwarta. Ay, pudno day ta. Napudot nga minitimat na ti tao ti kwarta. Mala, agtrabaho tan. Taawan matlangan ni Roxanne. Siguro at idog ti pila. Di mat ngamin naka-order itay, boss. Rhea, ta cellphone mo. Sungbatam ko ma. Boss. Basta napataglakit di tiranta ti umawag. Sungbatam. Awan parikot iti dayta. Istorbo lang ngamin dayto yung mauawag, boss. Sungbatam latan. Ibaga mabaliwan nanto ti umawag inton break time mo. Saya kasi nung bata mo lang tihawag ko, Rhea. Juan, nga may magkaklang nga baliwag to ti umawag no break time. Busy Kung saan ko kay ti Mountain Rick. Makawat ka kumamat. O sige, bye. Sinalbag ka babahin. Kung namlan mo asin mo na di na kahit ti makisarita kanya. Saan na mabali nakastilatan. Bigligat pa lang, Pards. Nagawis ka man na ni Tino. Anya ka di ayati parikot mo? Ni Rhea. Dami na nung inawagap kung di na kahit ti makisarita kanya kiti limpyo. Makumikom siguro di tao. Di ko naman di. Napanakkelan. Tadang trabaho na. Pards, salamat nga ta? Nyasaan? Isungadan na panunot ko nga ramidan. Anya nga di ta, Pards? Urayak iti rurar na iti opisina da. Amom ka din mo sa dino ti opisina da. Wanan niya. Pards,
Apay ka diya pag mamauyungan pa lang dayjay no saan na ka na kaya. Nagadwa chicks mo. Saan ko nga ron nga muna apay kaso iti Riknak, James? Kung nakabaybaya akon. Ngam sa bali mo ti Mariknak. Wes, pasyaram to iti balay da. Awan mo't nga tanti rason na di nakasanguan. Sino nga tamat dito yung umawawak? Nimit kayam, Jerry. Hello, Jerry. Nakaawag ka man. Anya ka diti masapol mo, Pards. Anya? Agaw awis ni Jack. Kasta ka di. O sige. Anya nga oras? Sige. Bye. Ay. Anya lakit din dagiti barkadak. Amo dalang nga rodan ang makumikumak iti trabaho. Alaman langan. Sa bagay, masapol mo't ti pa nag-relax. Mabalin ka di, Rhea. Si kanti kadwak ang makisinnarak kadagay ti gagayam ko. Kwa, sir. Naimbag no da ka, tapno adan to pagpambar kong agpakada. Anya? Sandak namin na basta palubusan no kas nga agsasarak kami. Kwa, sir. Saan ka ngagdanag? Oray siyak ti mangipagadakin ka kini papam. Siyak tulatan ti umawag ka ni Papa. Malado ak basit nga agawid. Sure ka? Uwan, sir. Awan parikot ka ni Papa. Man nakaawat, basta ibagaklakit di. Okay nga, Rod. Agplight nga minunday jay agayam mi. Kahit dagay ti gagayam ko, nga adda banding mi. Ay, when mat sir? Ni kumaruksan. Makumikom mat nga agrobrobuhat. So, sige, sir. Awan problema. Awagak lang ni Papa. Oh, apa yan na? Nakaawag ka man? Papa. Ada ko mga minkadang kayo. Nabay, papanam. Ada ka no papanan ni Sir Albert. Ada ka no despedida party ti may sa agayim na. Makumikumot kami ni Mang Rosang na gimimpaken. Iso asyak ti inawis na. Sige, di kayo nagpakarabi. Wen Papa. Siyempre, ada sa rin ko no bigat. Sige nga, Rod. Aganad kayo. Naawan parikot. Thank you, Papa. Kat uray maturog kay tulatan. Uray katadamot tulbag ko. Sige. Makitan tulatan. Amumutin na sana ka basta makaid na no saan ka mapasangbat. Sige nga rin, Papa. Da kayo tibagam mo. Bye. Bye. Sabagay, amanmat nga tati parikot, tati matbos na ti kadwana. Ngamno day jay ari. Sa anak ngagtala. Naggasat ka na talaga? Agasam day ta? Ikuyog na ka ni boss? Tapno da ka no lang pagpambar ng agpakada. Tadi na mabalin ti agpayang ijay. Day tala nga tati rason nga ikuyog na ka, Rhea. Ni? Anya pa'y kumati sa bali rason. Awan nga tat sa bali ang makagapo? Awan matimok. Ang mga no kaya't nakalaang apakilatis kadagiti barkada na. Anya? Saan ko maatay tati rason asaan mo akayat ti sumurot kin boss? Mapan ka. Ang mga no masaktan no di mo pagustuhan itikid daw na ken ka. Adawa ko. Ay, nimot ka yan, Jane. Hello, Jane. Kumusta ka, friend? Atoy, last 2 days ti orientation ko. Ag-flight to ni Ma'am Roxanne. Wow! Congrats manan, friend. Si Kanton di katalag ni boss mo. Ket, kanayo nan, adakta kayo di ta opisina na. Wow! Nukas kasano, at tanton kasukat ni Rick di ta pusom. Bagam, Not bad, friend. No siya lang ti masurot. Mas paborak ka ni Boss Albert ngam kaniri. anya? Aywan gayam. Awisan ka kumanumalam tada papanak kat ni awan kadwa. Ay, sorry. Ada pa panan ni kini Sir Albert na malam. Kasta ka di. Ay, sayang nga rod. Angam sana bale. Inton maminsan langan. Pasensya. Sure, no problem. Pawatak man. Can enjoy.
Maalang arudan. Kastabay, ang mga numadisturbo ka. Bye. Bye! Ay, kasla mabain ang ako mo yung ni Sir Albert. Ang mga nupudno magtimbaga ni Ma'am Roxanne kanyak. Kanya ka matirason nga ikuyog na, iti papanan na. Kila ka timbaga na kanyak arason, ti makagapo.